Bitangira gute? Bitangira 1988. Amazina Ndayishimiye Malik Bertrand. Izina ry'ubuhanzi ni BULLDOG, Bulldog. Yavutse ku itariki 16 ukwezi kwa 9 1988. Ahangaha iyi tariki uyibika ahantu yavutseho. Injyana aririmba hip hop old school, akavangamo akaririmba na hip hop new school, trap ndetse n'izindi njyana zitandukanye. Yazamukiye mu itsinda rya Tuff Gang ahagana muri za 2007-2008. Yakoranaga na Jay Polly, Fireman, P-Fla, Green P. Abo niwe yakoranaga nabo mu itsinda rya Tuff Gang. Yatangiye kwamamara muri za 2008